Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya short waves. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 z'ukwa kane. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uravuga ko wamaze gutanga ubugenzuzi bw'uduce twinshi wari warigaruriye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo umutekano utahagaruka biteguye gusubira kuhafata. Uwo wari wo bwumva kuri iki turebereye akomeza akamara abaturage natwe bazadukurikizaho. Ubundi no kugira ngo twebwe intwaro turwane, nta kintu ko twavuzikizwa amahoro, usugukunda kurwana, usugukunda intambara. Niba tugereka amahanga rero ntibajemerere, ntabwo tuzakomeza kurebera ngo dushire natwe. Muri Afghanistan, Loni iravuga ko yabwiwe na guverinoma y'abatalibani ko nta mugore wemerewe gukorera uyu muryango uhereye icyo gihe bakibimenyeshwa. Naho muri Somalia, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye gukomeza ubufasha mu kibazo cy'ubutabazi muri Somalia mu gihe abantu bagera kuri 5,000,000 bugarijwe no kwicwa n'inzara nyuma y'ibura ry'imvura yarumbye mu myaka 5 yikurikiranyije. Ni kuwa kane hari n'ikinamico urunana, kuwa kabiri nako, ariko n'ubundi ikinamico urunana irahari. Muri biganiro biwe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burusiya, aho inteko ishinga amategeko izwi nka Duma yemeje ku bwiganze bw'amajwi menshi itegeko rimenyesha abantu kwinjira igisirikare ku buryo bw'umurongo wa internet. Ibintu bituma bizakomerera abantu kutabona uburyo babura uko bajya mu ntambara ya Ukraine. Ubwo buryo bwo kuri internet buzafatwa nk'ubwakozwe igihe cyose ubutumwa buzaba bumaze kugera kuri konti y'umuntu uhamagarwa ku rubuga rudasanzwe rwashyizweho na guverinoma. Niba umuntu asibye konti ye kuri urwo rubuga, bizahita bigaragara ku rubuga rwa leta rw'ibarura rusange mu gihugu, kandi bifatwe ko yabonye ubutumwa. Kubona ubu butumwa buhamagazwa kujya mu gisirikare bizajya bihita bisobanura ko ubujijwe gusohoka mu Burusiya. Abatazabyitabira bashobora kuzahagarikirwa impushya zabo zo gutwara imodoka, ndetse banabuzwe kugura cyangwa kugurisha amazu. Perezida Macron w'Ubufaransa yamwajwe ku munsi wa mbere w'ijambo ry'ingenzi kuri ejo hazaza h'Uburayi mu gihe cy'urugendo rwe rw'akazi mu Buholandi. Abigaragambya bamuciye mu ijambo nyuma gato yo kugeraho yagombaga kurivugira, baririmba ngo demokarasi y'Ubufaransa iri he, mu gisa no kwinubira politiki ya guverinoma ye yo gukora impinduka kuri gahunda y'izabukuru mu nteko ishinga amategeko. Bwana Macron yasubije atuje ko demokarasi ariyo yatumye abo bamumwaza bashobora kubikora amajwi yabo akumvikana. Ijambo rye ryibanze ku gukomeza igitekerezo cy'ubwigenge ku Burayi. Yavuze ko icyorezo cya coronavirus n'intambara yo muri Ukraine byahatiye Uburayi kubona ko bukeneye kugabanya kwiringira ibindi bice by'isi. Muri Afghanistan, Loni iravuga ko yabwiwe na guverinoma y'abatalibani ko nta mugore wemerewe gukorera uyu muryango uhereye icyo gihe bakibimenyeshwa. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye icyo cyemezo ku buryo bukomeye, avuga ko gihonyora uburenganzira bw'ibanze bw'abagore. Inkuru ya Yugitarema yuri mu Mumbai muragizweho na Nina Iradukunda. Oni yabwiye abakozi bayo b'Abanyafghanistan bose, abagabo n'abagore, kutaja ku kazi gushika bamenyeshejwe izindi ngingo nshasha, kiretse abategezwe kuja mu mirimo ya nkenerwa cane. Yavuze ko ubutegetsi bw'abatalibani ari bwo buzobazwa inkurikizi mbi zose zizoshikira abanyagihugu bo muri Afghanistan. Uhagarariye ONU muri iki gihugu ariko ariga ingene ibintu vyokorwa gushasha, akanashinga ingingo zo mu bihe bidasanzwe, naho urwego rubandanya ruganira n'abatalibani kuri ico kibazo. Abatalibani ntibaragira ico bavuze kuri iyi ngingo.
tukiri ku byavuzwe na none kandi umunyamabanga wayo Antonio Guterres yasabye gukomeza ubufasha mu kibazo cy'ubutabazi muri Somalia n'umuhate wo gutabara igihugu kikava mu buhezanguni. Loni igereranya ko abantu bagera kuri miliyoni 5 bugarijwe no kwicwa n'inzara nyuma y'imyaka 5 yikurikiranyije nta mvura igwa. Inkuru ya Ferdinand Mondi uri Nairobi, murigezwaho na Florentine Kwizera. Mu ijambo yashikirije ari kumwe na Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu, yavuze yuko imyaka 5 yikurikiranije hari uruzuba, kandi uruzuba nk'ubwo rutari bwaboneke muri kahise. Yavuze yuko ico gihugu caronse agace gatoya cane k'imfashanyo yo gukinga ingwara zifatiye ku gufungura nabi, hamwe no gukumira yuko abantu baguma bimuka kubera inzara, eka no kurokora ubuzima bw'abantu canke gukumira iyo nzara muri rusange. Bwana Guterres yasabiye Somalia kurushaho gushigikirwa mu kugwanya umugwi Al-Shabaab, aho yavuze yuko ico gihugu gikeneye gufatwa mu mugongo kuko cihagazeko. Leta ya Somalia iherutse gukura Al-Shabaab mu bibanza yari yarifatiye byo hagati na hagati mu gihugu, ibifashijwemo n'imigwi ifite ibigwanisho ikukirira imiryango. Perezida wa Somalia Sheikh Mohamed ubu rero ariko asaba yuko abashora imitahe boshimikira cane cane mu turere twagaruwe mu maboko ya leta, kugira ngo abanyagihugu baho bari bamaze imyaka n'iyindi barahasinzikariye bahatorera koyoka. Yaboneyeho akaryo ko gusaba inama nkuru y'umutekano ku isi gukura kuri Somalia ibihano byo guharigwa ivomo mu igurishwa ry'ibigwanisho, mu ntumbero yo gushigikira umugambi wo guteza imbere inzego z'umutekano n'igipolisi by'ico gihugu. Dusubire mu Burusiya kandi aho umuyobozi w'urwego rw'ubutasi FSB yashinje Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi bw'uburengerazuba gushaka urubyiruko rw'Abarusiya bakora ibikorwa byo kuvangira ubutegetsi cyangwa ibitero birimo intwaro hagati mu Burusiya. Alexander Bornitikov uyobora serivisi z'umutekano mu gihugu na komite ishinzwe kuburizamo iterabwoba yavuze ko hari icengezamatwara rikomeye ryo gushaka insoresore z'Abarusiya ndetse n'izitaruzuza imyaka y'ubukure. Nta kimenyetso ariko yatanze. Mu gihe cy'amezi make ashize hamaze igihe haboneka ibitero ku buryo budasobanutse ku nyubako z'inganda ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi hafi y'umupaka wa Ukraine n'Uburusiya rwagati. Ukraine ntijya na rimwe igira ikivuga kuri ibi bitero. Imijyi 3 yazahaye mu karere ka Amhara mu majyaruguru ya Ethiopia yashyizeho ibihe by'umukwabo wa nijoro mu gihe cy'imyigaragambyo ikomeye yamagana leta. Iyo mijyi ya Desin, Debrehinan ndetse na Gondari yanashyizeho amabwiriza agabanya imyigaragambyo y'abasivile kwitwaza intwaro cyangwa kugenda nta kikuranga. Abadepite b'itsinda ryo mu nteko y'akarere n'abashyigikiye bari kwigaragambya bamagana amabwiriza ya leta ategeka iseswa ry'ingabo z'akarere. Umuryango utera inkunga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Catholic Relief Services, uravuga ko abakozi bawo 2 bishwe barashwe ku cyumweru mu karere ka Amhara ku buryo budasobanutse. Hari kandi n'andi makuru ataremezwa y'izindi mpfu 7 z'abasivili. Itabwa muri yombi ry'abantu benshi naryo riri kuhavugwa. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri BBC Gahuza.com, kuri Facebook live uratwumva ugiye mwishakira ugashaka BBC Gahuza. Saa 12 zirenzeho iminota 38 mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC Gahuza Miryango ni saa 11:38. Mukanya turagaruka ku makuru yo kuyaga bigari. Ndi Prudence Nyumba. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uravuga ko wamaze gutanga ubugenzuzi bw'uduce twinshi wari warigaruye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko aho hantu hari mu maboko y'ingabo z'akarere nk'uko yabisabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Ariko mu itangazo M23 yasohoye ivuga ko imitwe y'inyeshyamba ishinja ko ikorana n'ingabo za leta ya Kongo ikomeje ibikorwa by'umutekano muke muri utwo duce birimo n'ubwicanyi bw'abasivile ndetse n'ubusahuzi bw'ibyabo. Inyeshyamba za M23 zikavuga ko ziteguye kwisubiza ubugenzuzi bw'utwo turere zatanze niba nk'uko M23 ibivuga umutekano utahagarutse. Navuganye na Canisius Karemera, akaba ari umuvugizi wungirije wa M23, ntangira mubaza utwo duce barekuye utwaritwo. Ni henshi ariko nk'uko hari hategerejwe hose niko twahabahaye. Ubwo no guhera Bunagana, Cengerero, Kiwanja, Mabenga ndetse no mu nzira igana Ishasho.
icyo mwinubira nyuma yo kuhatanga ni iki? ikibazo dufite kandi dukomeza gusaba amahanga ni uko ziriya nkoramabi bari abambari ba FRDC bakomeza kugenda bashotora abantu. Hari uduce twinshi bagenda bashotoramo abaturage, nk'ahantu bita ku Muderi barashe abantu 9 mu ijoro ry'ejo bundi, ahantu bita Bambo baharashe abantu 4, inka z'ahantu bita Imahanga, Kagusa, Kagundu, izo zose barazitwaye, inka zisaga 500. Urumva ko ubugizi bwa nabi bukomeza bwiyongera. Ubwo ibyo bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro muri utwo duce? Ni Nyatura rwose, nk'inka z'Imahanga zatwawe na Nyatura, izikagundu zatwawe na Nyatura na Mayi. Iyo muvuye ubundi mu duce nk'utwo ngutwo mwafashe, mudusigira nde? Amasezerano mugirana ameze gute? Amasezerano dufite nuko tuzasigira ingabo za EAC. Ni ukuvuga ko ingabo za FRDC za leta zitemerewe kugeramo se? Mu masezerano dukorana nawe ntabwo zemerewe kugeramo, kuko niba icyabazanye ni uguhagarara hagati kugira ngo noneho baduherekeze mu biganiro na guverinoma ya Kinshasa. Iyo muhasize rero mu maboko ya EAC, umutekano w'abaturage bahari urindwa n'ingabo za EAC? Exactement. Umutekano ugomba kurindwa n'ingabo za EAC. None rero niba muri utwo duce wari umaze kuvuga turimo umutekano mukeya, iyo mubajije EAC impamvu uwo mutekano udahari babasubiza iki? Ingabo za EAC zahawe manda n'umuryango wa EAC n'ubundi uriya muryango w'Uburasirazuba. Ntabwo ari twabahaye manda. Icyo twasaba no kugira ngo ubwo twasabwa gusubira inyuma, tukasabwa gutanga iyo myanya twarafashe, natwe turasaba ko batekana bakarinda umutungo w'abantu n'abantu. Mwamenye gute ko abo ba Nyatura n'abo ba Mayimayi aribo bakoze ibyo bikorwa by'umutekano? Ariko biratambuka ku mbuga nkoranyambaga, nawe urabibona bwana munyamakuru. Izo nka bashorera zose zigenda ari igikundi, kandi izo nka ziba zirimo abashumba. Nabo baturage basaba amanimero yacu, tubahamagarana, baratubwira bati turashize, babaciye muri humye. Biragenda gute rero? Murakora iki niba ibyo bikorwa by'umutekano? Nicyo twereka amahanga kuri ya myanzuro twasabwe ko tutanga iyo espace mu maboko y'ingabo za EAC. Turabasaba nanone ko bacunga umutekano w'abantu n'ibyabo. Ibi turabyereka amahanga yose bashyire mu bikorwa byabazanye. Ko ingabo za EAC muri manda yazo zitemerewe kurwana, kandi mukamwumva iyo mitwe yitwaje intwaro ikora ibyo bikorwa by'umutekano nk'uko mubirega, nibakomeza kurwana biragenda gute? Muradusubiramo muri utwo duce mwavuyemo rero mwongere mudufate? Wowe ari wo bwumva bakora iki? Turebereye abakomeza akamara abaturage, natwe bazadukurikizaho. Ubundi no kugira ngo twegure intwaro turwane, nta kintu ko twavuzikirwa amahoro, usugukunda kurwana, usugukunda intambara. Niba tubyereka amahanga rero ntibabyemere, ntabwo tuzakomeza kurebera ngo dushire natwe. Canisius Karemera, umuvugizi wungirije umutwe w'inyeshyamba za M23. Cyakora rero ibyo uwo mutwe uvuga, yaba igisirikare cya Kongo FARDC, yaba n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zagiye gucunga umutekano muri utwo turere nyine, barabihakana. Umuvugizi w'izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, Major Akinas Nyankundi, aremera ko hari imitwe imwe ijya aho hantu, ariko akavuga ko ngo nta ngabo za leta muri utwo duce umutwe wa M23 uvamo zijyamo. Yongeraho kandi ko ngo ibirego by'abibasira abaturage bigomba kubanza kugenzurwa. Oya, ntabwo bari mu gusubira aho hantu. Oya, gusa igihari ni uko hari abarwanyi bamwe bo mu mitwe yitwaje intwaro baba bashaka buri gihe guteza ibibazo, ariko ingabo z'akarere ziba ziryamye amajanja kugira ngo abasivile barindirwe umutekano. Naho ku birego by'uko abaturage bahohoterwa, ibyo bigomba gusuzumwa n'itsinda rihuriweho n'ingabo zo mu karere k'ibiyaga bigari rishinzwe kugenzura ibibera ku mupaka ryitwa EGVM, ndetse n'andi matsinda ashinzwe igenzura n'itsinda ry'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Hari amatsinda ashinzwe igenzura ahari, ashinzwe kugenzura niba ihagarikwa ry'imirwano rishyirwa mu bikorwa, ndetse n'ibijyanye no kuva mu birindiro by'umutwe wa M23, maze ibyo ayo matsinda akabigeza ku bakuru b'ibihugu. Uduce ingabo z'akarere zigenzura ubu turarangwa n'ituze. Izo ngabo zishinzwe kurinda umutekano, zirarinda abasivile, kandi n'abavuye mu byabo batangiye gutahuka. Ibyo nibyo nshobora kwemeza. Akaba rero ari umuvugizi w'ingabo za EAC, akaba tugejeje ku ikinamico Urunana. Petero na Mutesi mu byishimo byo kongera guhura nyuma y'iminsi myinshi. Hagati aho Agnes mu iperereza
rigamije iki? Ni urunana. hanyuma se amakuru ko utarajya mu kazi wowe? nanjye ndagiye mu kanya niko nashaka ko tubanza kuvugana Devo. ku bijyanye n'ikisanye si ibintu twavuganaho nonaha, nashakaga rwose ko nshakira umwanya tukazaganira birambuye. apu nabimenya ariko sinari nzi ko byakunda udaciye kuri boss. ntabwo ari ngombwa Shyaka, ariko icyo ngushakira rwose wakimfashamo ntiriwe mbicisha kuri Shyaka. nanjye sinavuze boss wo mu rugo, navuze boss titulaire. icyo ngushakira sura kizi Devo. so kugira ngo nzaze mbafashe muri club yanyu yo munsi y'umunyinya bigishe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. yewe nta naho bihuriye rwose, ni ikindi kintu kindeba ngewe nka Nyesi kitagize aho gihuriye na club. ubu se navuga ko tuzaganira ryaranye? uyu munsi se akazi karangiye ntabwo byagushobokera kuko tukabonana. sha sinabikwizeza kuko numva mfite utuntu twinshi ngomba gukora nyuma y'akazi. oya nta kibazo rwose, wowe uzanshakira umwanya uhagije kuko ndashaka ko tubiganiraho twese nta wihuta. nta kibazo nzawushaka, ariko se byibuze nta n'ubwo wanyuriramo muri make nkamenya icyo ari cyo, wenda nkaba negeranya ibitekerezo. ko hari ikintu gikomeye cyane Devo. ese ubwo ni igiki gikomeye udashaka kumbwira nye? kandi nyine nkubwira ngo ubu nzakubwira, ahubwo wirindira tuzabivuga niba ufite umwanya wabonetse. sawa, niba ari uko ubishaka nta kibazo. rero reka ngende, dore amasaha yagiye ntakererwa akazi. yewe genda, nanjye ngiye kureba umuntu uza kudusura muri club yacu, araza kutuganiriza ku mateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. ariko uzi ko utagira isoni bete nta soni koko ngo ninguhe amafaranga yo kujya kugurira bagenzi wawe ibinyobwa n'amabombo koko? erega ntabwo ari menshi papa, niyo waba umpaye agahumbi cyangwa sengisi yaba ahagije, ni ukuri. erega si na ngombwa kuyakoresha yose. umva pete, ndakumva. ayo mafaranga bayita ndigenga, atungwa n'abasore bamaze kuba bakuru bazi kuyakorera rwose. ariko nanjye mba nayakoreye. hanyuma se ukabibansabiriye wajya abo bagenzi bawe ukabagurira muri wakoreye. hanyuma se papa, uzi ko kuva mu gitondo mba nabyutse nkora imirimo yaha mu rugo, ubu wayavunjamo amafaranga ntiyarenga 2,000 koko. yego pe Rureme, umwana aragushubije. noneho rero ubwo nawe ushyigikiye umuhungu wawe uko muha amafaranga yo kujya gupfusha ubusa. Rureme, nakomeje kubumva ndavuga nti reka mbareke mubanze mubyikemurire. ubu none ubije mute? mbijemo kuko numvisha umwana nyine agusha ku ngingo kandi zikagutsinda. arewe none umwana aravuga ati mpudufaranga dukeya nyine two kwitwaza nk'umunyeshuri wiga muri kaminuza, hanyuma ninkenera kugura utuntu bagenzi banjye batazandeberamo. ariko uravuga ibyo babanje no kumva icyo ashaka kugura wowe ahubwo ngo bunyobwa cyangwa biswi arajya kugura ibyo byose ku gasozi avuye ahangaha atariye. erega navuze ko ari nko kuyitwaza, si ngombwa rwose no kugura ayo mabombo n'ubunyobwa. Rureme, umwana aravuga ukuri. nta kuri mbonye. kandi ikintu akubwiye ko aba yabikoreye nibyo. reba Petero uyu munsi yasukuye ibiraro kandi yahiriye inka zitera n'umuti. ibi byose tubibaze mu mafaranga byadutwara menshi. erega mujye mumenya ko amafaranga yanjye atari ayo gutera inyoni rwose, nifitiye umushinga ashaka kuzakora. erega natwe ntitwanze gukora umushinga kuko ni umushinga uzateza imbere umuryango wacu twese, ariko natwe ntitugire icyo tugusaba ujye utwumva. aha cyakora ubwo ari njye kuyagusabiye reka nyaguheda. ariko nk'uko mbibabwiye umushinga wanjye rwose uzatwara amafaranga menshi. nta kibazo, yamuhe rwose, yamuhe pe. ubu se yamuhe rwose. ninguha nka 200 aragufasha? ariko busho nk'Imana ikagira itya iti nimwakire abahungu banjye isoko ndaribahaye. Sahise wabigenza ute koko? ariko ubwo imisara n'isoko ryose urumva ukuntu ingana busho. niyo mpamvu nyine natwe tugomba gutegura neza iyi dosiye ku buryo nibayisoma bazahita bavuga bati aba nibo twagaha rwose nta wundi. maze nkumva barampamagaye bati aro ntiye bati ese ni wowe Stefano? nanjye nti ni njyewe mwene rwaje kare. bati ngwino sinya amasezerano, ni wowe watsindiye isoko ryo kubaka imisarani y'isoko ryose. yewe kimwe nuko ari igihe bazahamagara kuko ari igihe uzaba wanditse nyine kuri dosiye nk'umutekinisiye mukuru. tonde busho utaza kwica akazi. wowe se urumva twakwandikaho nk'umutekinisiye mukuru gute busho? none se
twakora dosiye itagaragaza neza uzaba ashinzwe ibintu se ntuzaba amwunganije n'abo bazakoresha. nyine ibyo byose turabishyiraho ariko ni njyewe ugomba kujyaho nk'umufundi mukuru. wowe Stefano? njyewe nyine. none se uragira ngo dushyireho wowe? dayari vurema kamera none se nijya ugomba kujyaho rwose nk'umuntu wize. kora igifaransa aho ngaho n'ayo mashuri yawe yajyane ku ruhande. ariko sindayajyana ku ruhande gute kandi nyafite? uyafite se amaze iki imbere y'umufundi nkanjye ufite igisipiriyanse cy'imyaka irenga 20 n'ingahe yose? ibaze kutazi no kubivuga vurema. iyo bayita egisperiyanse ariko nta kimaze nyine igihe udafite amashuri ahagije. none se Stefano mbwiza ukuri, urumva uzatinyuka ukandikaho ngo nize amashuri 6 abanza? ngaho mbwira. none se urumva uzandikaho kuvuye kubyiga ejo bundi nta n'imyaka ingahe irashira ukora aka kazi hanyuma bakakwizera nk'umuntu uzi kubaka? umvura mubwire sha Stefano, iyo wize uba warize kandi iyo uri enjeniyeri abantu bose baba bakuzi. wowe wigira ikibazo bazakaduha kandi tuzagakora. ntabwo nararibonye uragira rwose bwatuma baguha akazi nka kariya. byaresha Stefano, ubu se maze imyaka ingahe nubaka kariya kazi tuzagakora ndetse tuzajya tukubamurikira ibyo dukora duhita dufata n'amasoko yo muri za minisiteri bitewe n'ukuntu rwose tuzaba twabakoreye neza. ubuse warukaga hano ryari koko Pete? kugenda ukamara igihe kingana gutyo wumva ari byiza? ntabwo aba ari byiza ariko nawe ikibazo cyanjye urakizi ko mba ndi ku ishuri. ntihagaruka hano i Nyarurembo rero urabizi mba ntinya kuza hano iwanyu ngo mpure na Felicien. ubuse kuje ntininje kuko adahari. ubuse wabibwiwe n'iki ko adahari? urumva narindi hariya nyine ku gasantere ndi kumwe na ba William, sinzi ukuntu mbonye Felicien materi igiparo na Nyesi na Nyiraneza umubengwa ndavuganire kanyaruke da. ibaze pe, ubwo si uhasanga Benita se hari ibi ryanjye nawe? usibye ko mpise nkora imibare vuba vuba nkavugana ubwo Felicien araha Benita niwe uri gucuruza, bivuze ko Mutesi ari mu rugo wenyine. bandaje uzi ubwanjye sha Pete nicyo ngukundira. ni ukuri pe. rero Mutesi ubuyoba ntatinda, reka ntayo atagira umwe mu bavandimwe bawe unsanga, sibyo? sha urakoze kunyaruka ukansuza, ndumva nishimye cyane Pete. oya nzaya nsimbuka. hanyuma se we ntabwo ujya unyaruka se ngo ugere hariya munsi y'umunyinya ngo tujye duhurira byibura muri karabu? sha rero buriya Petero mu by'ukuri sinjye mpfa kujya aho abandi bari, kereka iyo ari ikintu kiri ngombwa cyane. uracyatinya nyine kubera Fistile cyane pe. urumva ngira mu bantu bagatangira bagafata ku mazuru, niba ari nabo twegeranye bagatangira kumunga nkabona nsigaye njyenyine. ibyo byose rero nabireba nkumva byatwa no kwigumira mu rugo kujya kwiteza amenyo y'abasetsi. Mutesi karame Felicien. ariko mute ni gute wicara mu nzu nk'ikabiri yumva kandi ubwatsi bari n'ubuyego? ubwo si Felicien uje koko aranyica noneho umwuka byaramo noneho ubu nansanga mu nzu yanyu ntahansinda mute washatse aho umwisha koko. oya mwitangara ibyo mwumvise nibyo, ariko mwebwe muri abana y'amateka ntayo muzi, gusa niko byagenze. hari ibintu umuntu aba yumva kumva birenze ubwenge bwe muyobo. nibyo rwose koko nyirane, ni ibintu byabaye n'ingero zirahari n'amazina y'ababikoze kandi arahari. umugabo agafata umugore we akamwica, umugore agafata umugabo we akamwica cyangwa akamuteza abicanyi bakamwica ngo yashatse nabi. mwabana mwe yewe ibyo bihe byari bibi, mwabana mwe byari bibi pe. jenoside ntabwo ari ikintu mwabana mwe. jenoside ni ubwicanyi bubi, ni ubwicanyi ndengakamere bukoranwa ubugome bukabije kandi bukagira intego yo kwica burundu bukamaraho abantu bahuriye ku kintu runaka. ubwo ni ukuvuga ngo hari hagambiriwe kwica abantu bahuje ubwoko runaka? ibyo uvuze rwose nibyo, niko byari bimeze. ishobora kugambira kwica abantu bahuje ubwoko, abantu bahuje idini, abantu bahuje igihugu cyangwa akarere, bahuje ibara ry'uruhu n'ibindi abantu runaka bashobora kuba bahuriyeho. ni ubwicanyi bubi mbese. ese ubwo abo bantu bo ntabwo bakirwanahora? ibyo bintu rero uvuze nibyo, niko byakabaye rwose bigenda, ariko biba bigoye kuko akenshi jenoside zitegurwa n'abayobozi babi, bakabitangira hakiri kare kandi bakabitegura neza ku buryo abagambiriwe batabona uburyo birwanaho. murumva ukuntu biba bibabaje? hanyuma se Giti, ndakumva. tugarutse ku yo mu Rwanda byagenze gute? iyo mu Rwanda rero kimwe n'izindi zose nayo yateguwe n'ubuyobozi bubi bwariho.
yibasiye abari mu bwoko bw'abatutsi ihitana abasaga miliyoni. yesu we abantu barenga miliyoni yose giti. Abantu barenga miliyoni ni agahinda gakomeye. Ikibabaje ariko ni uko babigizemo uruhare abenshi bari urubyiruko nk'amwe. Ni ibintu byabaye, mujye musoma amateka, mwumva amaradiyo, muzajya mwunguka ubumenyi ku mateka yaranze igihugu cyacu, sibyo? ibyo ni byo rwose. njyewe rero numva ari ahacu nk'urubyiruko ko ibintu nk'ibyo bitagomba kongera kubaho mu gihugu cyacu ukundi. Nibyo rwose, icyo ni igitekerezo cyiza. numva nk'urubyiruko rw'inyarurembo tugomba guharanira ko usibye no mu gihugu cyacu no ku isi yose nta hantu hakwiye kuzongera kuba jenoside. Ntiwumva, mubikomeze mutyo kandi ni byiza. Ibyo rero ariko kubigeraho biraharanirwa, kandi mugomba kubitangira mukiri muri iyi myaka yanyu mitoya, sibyo? none se giti Ndakumva. ko numva hanini bitegurwa n'abayobozi bo hejuru, ubwo nkatwe urubyiruko twabigiramo uruhare ku buryo ntaho bizongera kuba. Uruhare rwanyu rero ni uruhare mukwiye kugiramo imbaraga. Icya mbere musabwa ni ugukundana, mukagira ubumwe kandi mukirinda amacakubiri, sibyo? Ikirenze kuri ibyo kandi mugakunda igihugu cyababyaye, mukunda u Rwanda rwose. ibyo ni byiza cyane. Ikindi numvise nuko igihe tuzaba twarabaye bakuru dusigaye turi mu myanya y'ubuyobozi tugomba kwirinda amacakubiri mu bo tuyobora. Nuko rwose muzirinda amacakubiri mu byo mukora byose. Si ngombwa ko muzamura abayobozi gusa, ahubwo buri gihe mwirinda amacakubiri, sibyo? Hanyuma rero tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, reka duhe umwanya umwe mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 azaduha ubuhamya, atubwire uko byatangiye mbere ko jenoside nyirizina iba, ndetse atubwire n'uko byari bimeze imaze gutangira. nyamara dushaka twashyiramo indagara zacu tugapfundikira bigashyana. uramenye kante urashyira indagara muri izo dodo zikiri icyatsi kibisi. nyamara ngiye budensi yanayambuje kuziteka kuri azana guteka ngo zishye zisaye. ego mana yanjye yewe abize nabo basa nk'abasazi. hanyuma se akazirya ari mbisi. hoya ntabwo ziba ni mbisi ariko nanone ziba zidahiye cyane. mbese reka nzi zigutekera ubundi urebe uko ziba zimeze. kante waziteka wagira umenye ko naguze indagara nkagura ubunyobwa nkasoroma n'izi dodo nshaka kurya imboga ziryoshye. uramenye utaza kumbihiriza ibiryo rwose wa mukobwa we. ibyo bindekire mama, ubwo se ninjye ushaka ibibishye bidafite intungamubiri, ariko buriya ukuntu indagara zigira intungamubiri utapfa kubona mu bindi biribwa. umuhungu wawe ko mbona yishimyera. ego mwakirira ibyo bipapuro urebe dore sinzi ibyo akwereka. mama yo uzi ko arimo aranyereka ibyo yiga mama. dore rwose yagiye akatagura ahantu hose hari inyuguti za muri ibi bipapuro. nyamara nudacika intege kante uyu mwana azagenda atera imbere pe. yewe ndaje abanshi intege rwose mbi mu matwi ubundi nkurikirana umwana wanjye. reka buriya kugira ubumuga ntibivuze ko utagira icyo wimarira. kante ibipapuro bugiye ngo yakataguye ni ibyaso. mwana nyir'imbabazi ngo ni ibyande. dore iyi ni ya dosiye iso yahoze ategura we na bushombe ngo yo gusabikira icyo kubaka imisarane y'isoko. ariko mana yanjye n'ubundi asanzwe aduhindamo ubudehe ntacyo twakoze. kuva noneho bugiye ngo yacagaguye ibintu bye byari kumuhesha akazi. ni ugusezera hakiri kare pe akaza asanga twiteguye akatugenza uko ashaka. mana nyir'ijuru we. wa mugani haracura iki Stefano namenya ko bugingo asanzwe aho akato yamwangirije. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Marakoze mu ikinamico urunana, natwe turi gusubiga ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko umutwe w'inyeshyamba za M23 uvuga ko wamaze gutanga ubugenzuzi bw'uduce twinshi wari warigaruriye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo umutekano nutahagaruka
uwo mutwe ukaba witeguye gusubira kuhafata. Ibiganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook live. Ndi Prudence Nyumva, twafashijwe na Nick Rando.